Tunakimbilia ku Rwanda, lakini hivi sisi tunaenda destination Bukavu kwa familia. Bukavu anasema hakuna fujo. Tunacha tunamwanga machakula tulikuwa ni bamwe muri aba banyekongo bavuga ko bahunze imirwano irimo kubera mu kibaya cya Rusizi ku ruhande rwa Kongo. Aba bari mu ngeri zinyuranye, abagabo, abagore n'abana, kandi urabona ko bahangayitse cyane. Basoda bamingi barishuka Kalunga, abasirikare benshi bamanutse Kanunga, abandi bamanuka Ngomo, bararasa amasasu menshi cyane buri kanya, nyuma bongera kuzana n'abandi basirikare baraza nabo bararasa cyane. Tukibaza ngo ese ni M23, ariko twe ntitubizi. Hivi tunaacha majama, twasize imiryango, twasize amasambu, twasize ibihingwa, ubu turahangayitse, ntacyo kurya, batubabarire baduha amahoro dusubire iwacu. Turasaba amahoro gusa, turasaba amahoro n'ituze, twese tubeho tunezerewe twunze ubumwe. Ku mupaka wa Bugarama Kamanyora, aba banyekongo barakirwa n'inzego z'ubutegetsi z'u Rwanda, bakurizwa amabisi ya Coaster n'ayabageza ku mupaka wa Rusizi ya mbere aho bambukira bajya Bukavu. Kugeza mu masaha y'igicamunsi cy'uyu wa mbere, amakuru twahawe n'abashinzwe abinjira n'abasohoka aha ku mupaka, abari bamaze gufashwa n'inzego z'u Rwanda kwambuka bajya Bukavu baragera kuri 324. Barimo abari basanzwe batuye aha mu Kamanyora no mu kibaya cya Rusizi, ariko hari n'abari mu mayira bavye Bujumbura mu Burundi cyangwa se mu bindi bice bya Kongo nka Uvira na Karemi. Iyi mirwano ikaza kubaheza nzira. Abo ni nka Louise Maronyi wari uvuye kuri kaminuza i Bujumbura mu Burundi. Sasa tulikuya mu njia ya plane ya Uvira. Twe twari mu nzira mu kibaya tuva Uvira, tuza gusanga inyeshyamba nyinshi za Wazalendo n'abasirikare benshi ba FARDC barimo bica abantu, abandi babasahura bakakwambura buri kimwe. Tugeze Kamanyora, imodoka zari zidutwaye, abo Wazalendo bazambuye abantu, batangura kurasa cyane. Nibwo twahungiye ku mahoteli, ariko naho nta kurya nta kuryama, abandi benshi baciye Ngomo, bamwe bapfuye, abandi ntituzi iyo bari. Amasasu yari menshi cyane ku buryo twasabye Imana ngo dufashe nibura tubashe kwambuka. Kamanyora ni ibintu byari bikaze cyane. Muri aba baturage ntawe ubasha gusobanura abarwana bari bo, niba sari ingabo za leta ya Kongo nabo bafatanyije bahanganiye na M23 aha mu kibaya cya Rusizi na Kamanyora, cyangwa sari abandi. Gusa uyu mutwe wa M23 ntacyo uratangaza ku kuba waba ukomereje imirwano aha mu kibaya cya Rusizi. Ibukavu ho bitandukanye no mu minsi ibiri ishize, ahanyuzagamo hakumvikana urusaku rw'amasasu. Kuri uyu wa mbere hiriwe umutuzo. Utereye amaso mu bice by'uyu mujyi byegereye imipaka ya Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri, kuri uyu wa mbere wabonaga ko abaturage batangiye kugenda mu mihanda. Ahandi naho ukabona bamwe bari mu mirimo hafi y'umugezi wa Rusizi ugabanya akarere ka Rusizi n'uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Umwe mu isoko z'ijwi rya Amerika i Bukavu yatubwiye ko ituze rigenda rigaruka, ndetse ko na bamwe batangiye gusubukura ibikorwa byabo bya buri munsi. Jusque maintenant il n'y a pas de transport, pas de moto, pas de taxi bis. Kugeza ubu nta buryo bwo gutwara abantu bukora, nta moto nta tagisi, nta kwiga. Abana kugeza ubu ntibarasubira mu mashuri, twese turi muhira. Ariko hari bimwe mu bikorwa bikeya byatangiye gukora. Hari ubucuruzi buto bwo muri za butike bugenda bufungura gake gake. Bamwe barafungura igice cy'umuryango, waza bakaguha ibyo ukeneye. Hakaba n'abandi nabo barimo gucuruza bafunze, bakabiguhera mu idirishya, nawe ukabishyura unyujije amafaranga mu idirishya. Gusa turaho, nta rusaku rw'amasasu rwongeye kumvikana kuva mu ijoro ryakeye kugeza ubu. Tukizera ko ibintu birimo kugenda bigaruka mu buryo gahoro gahoro. Kugeza ubu ariko imipaka ihuza u Rwanda n'uyu mujyi wa Bukavu irafunze. Nta bantu nta n'ibicuruzwa byinjira cyangwa ngo bisohoke. Ntibiramenyekana niba nyuma yo kwigarurira umujyi wa Bukavu abarwanyi b'umutwe wa M23 bateganya gukomeza imirwano yo kwigarurira ibindi bice bigana mu majyepfo y'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Mu itangazo uyu mutwe w'inyeshyamba uvugaho gufashwa n'ingabo z'u Rwanda wasohoye kuri iki cyumweru, wagaragaje ko wifuza ibiganiro bitaziguye na leta ya Kinshasa mu rwego rwo gukemura impamvu muzizi y'iyi ntambara. Wahamagariye kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose kuwiyungaho mu rugamba uvuga ko rugamije impinduka mu mitegekere y'igihugu.